Evdem û hemî demên we xweş temaşevanên me yên hêja. Em dîsa bi bernama destûr vê varê hember ne bi mêvanên giranbiha û gelek ezîz ve helbet. Wek tê zanîn ez dixwazim dîsa dubare bikim, dîsa bînim ziman. Bernamê me roja yekşemê kewne şopiyên me ser em bêjin ewn edet û kewne şopiyên me civaknasa hêja û aktivîsta hêja Leyla Çildergûş Leyla xanim pêşkêş dike. Em dixwazin bêzanîn duşemê dîwana helbestan bi helbestvanê hêja Kinyazê Mecîd ve bi helbestên Kurdî bi zargotin û edebiyata Kurdî ve em hember ne. Sêşemê awaza Peynûsê bi meyana Hesen ser em bêjin nemir yan jî êk jiyanê navdarên Kurd her kî hene se dengbêj, rewşenbîr, helbestvan kê bu çand û edebiyata Kurdî kê çi kirî, kê çi kar kirî em ê yek û yek serpêhatiyên wan, jiyana wan bînin hember we. Roja çarşemê baweriyên me wek me heftaberê cihanî ziman baweriyên me em taybet dixwazin ser hemî baweriyan bername çê bikin. Lê mixabin heyanî niha em bêjin bi aliyê Seyîd Şêx Erîf ve ser baweriya serdînên İslamî me bername hazir kirin, pêşkêş kirin. Taybet ser ola êzdahî em kesekî yani şêx, pîr yan jî otorîtek wisa ser baweriyê bikar biaxife mora xwe wê bernamê xwe em dest naxin. Em hêvîdarin kesekî wisa jêhatî me re bikeve tekiliyê xwe bide ber wî karî em wan baweriya dixwazin bira pêşerojên me, ciwanên me, kesên me yên nezan baweriyê me jî nas bikin. Yani em bêjin bira bi Sirman baweriya êzdiya, êzdî baweriya bi Sirmana nizam çi em ewn edet ê hev zanibin çi yani em hev nexwin, em hev hez bikin. Rojê pênçemê ez bi bernama destûr hember we me yani em hunermendên giranbiha, dengbêj, stranbêj, sazbend, her kî wek me got ser çand û hunera Kurdî çi dike em ê bînin hember we, bînin pêş we, bînin hezûra we. Rojên înê bernama zimanê Kurdî em dixwazin pêşkêş bikin. Ew jî mamosta Abdulezîz Qasım ê pêşkêşî we bike demek nêzda ew jî yani bi dest bi weşanê bike. Bernamê me yan jî ew konseptekî me niha hazir kirî say. Temaşevanên hêja me qala baweriya kir do taybet çarşema sor bû, çarşema serê Nîsanê yani erê çarşema serê Nîsanê em bêjin taybet civata me êzdî civata me êzdahî lê wek ça bêjim xadî derdikevin dişopînin, pîroz dikin lê hemî baweriya da hemî ola da tê zanîn ku çarşema serê Nîsanê mehna wê yani dünya roja çarşemê ava bûye. Ew jî tiştekî pîroz e. Lê wek tê zanîn baweriya êzdahî jî bawerîkê qedîm, bawerîkê gelek kewn e. Gor dîrokzana 15,000 sal em bêjin dîroka wê tê zanîn. Loma jî helbet dînê êzdahî dayê neyê pîroz kirin lê kîjan dînî dayê bê pîroz kirin. Ew jî tiştekî balkêş ez dixwazim yani hem pîroz bikim hem jî balê bikişînim ser wir. Min vêspê internetê da ewkek rast hatim yani videok hinekî xemgîn jî bûm yan jî hestiyar bûm gelekî da şa bûm birêz
seroki mala ezdahi kalka brez Osman Güden parve kiribu. Do evana jî mala ezdiya da yani mala ezdahiye da yani jî em bêjin wer pîroz kiribûn. Tiştek hani bu zaman dibêje Bişêrî, herema Bişêrî yani ciyekî ezdiyên em bêjin Bakurê Kurdistanê vê dawiyê jê hatin Ewropayê em bêjin ji welatê xwe koçber bûn. Wê heremê dibêjin niha yani Kurdê bi Sirman weke çarşema serê Nîsanê ji Kurdên ezdî pîroz dikin yan jî nizanim êdî wan çi dayîn stendin niha tam nayê bîriya min tiştekî meriv pê kêfxweş dibe yalîkî jî dibêje çima me berê hevnas bikira çi qas tiştekî rast e yani em çima hevnaskirinê da dereng man me çima hevnas nekir me çima hev hez nekir ev jî xemgîniyeke ez pir dirêj nekim îro gilî gotin yekêm bin ji ber ku dîsa hem du hev mêvanê min gelek giran buha hene du hev pisporên yani weşana zindî ser internetê endamên dengê rojê ne me tevhev wextekî em bêjin wexta nû nebî da me tevhev kar xebat kiribû ewanayê ji bi me rabin ewanayê vê varê bernama me bineqşînin lê ez dixwazim wek her car ez hinekî meydanê germ dikim ya ez dixwazim dîsa meydanê hinekî germ bikim bir hinekî temaşevan berhev bibin yani ewan mêvanê min bo min jî bo we jî gelek giran bihane loma bira zasa lê ev mêvanekî minî gelek ew key mi dide kenandin işaret et kez wî alî mêze nekim ez wera stranekî pêşkêş kim eger min nedikenandin îja piştî wî bela wî ez ê berî we dim êdî ez ê xilê xelas kim. Babam ev germistani Miloke kom ev germistani Benim açadır heybeti bavi adaledane Gele khibkhibeti virani Hacı gava serma ve adamı khalaya meram Hebre hevalay bata şensiyareki aşirati Navel aşirati Kurdistani Ve nemine makul dünyayı Milo baba baba dosyarı boziki yektaya Milo baba baba dosyarı boziki yektaya Bozgun bavi adobadım elmele fena baya Şane şuni bavi adom gelekene
Bavi ado düşü askeri Rumi şerdike boyna hiret namusum kurdaya Nuvere nemiyenem 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 Nemine mahul dünyayım Milo baba bezna baba dozra taenoki Milo ke ko bezna baba dozra taenoki Güler ser koz kaba ve adodan barın fenani tabya ve teyroki Gönete bu kulbi bir kevimalar o bakayım Şahader ve keber bedena bavi adodana Dünya hoş bir kule kadare Tekiye çok iyi Ve nemiyenem 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 Nemine makul dünyayı Beli Bavi ado Korasen Paşa'ya Heyderi yani Stran Radyo Yerivan'da Aliye Nemir Efoy Esetva hati zaman makamı Hicaza Kurdi Kurd Hicaz yani Türkana ve Danine Hicaza ne Urfa Hicazi dibêjin hemî meqamên me nav jî danı ser gotin lêkirine meqamekî Kurdî stranekî xaş e erê dibêjin deng de hinek problem heye erê em ê serrast bikin lê mêvanê min dibêjin deng baş e wana pisporin e wana şigotin ez rûya dikim ez berî dîsa mêvanê xwe berîkî min nanî ez hinek silav û xêratina bikim Edward Süleymanov Wezîrê Kinyas Ayhan Demir Barî Barzanî Hozan Rêber Nûrî Alagöz Recai Aslan Dengbêj Yaşar Liyana Nadirî hemî serserê min serçavê min hatibin peyam nivîsîn ez ê wan peyama hêdî bînim ser ekranê ez niha dixwazim ev mêvanên ku ez jî bi hêjan hêviya wanim ez zanim hûn jî bi hêjan hêviya wan ez wan ne ku hêdî lez û bez bînim ser ekranê yek nexweş e ev çend roj e vê heftê jî nexweşxanê bû serma kirî û min got tu çawa got kiro netirse ez çalapîka jî ez ê bêm na ez wî çalapîka tînim ser ekranê çalapîka bînim berê rêberê hêja rêna sela hazir nîne rêbercan dengên baş tê gelekî baş e silav û rêz tu serserê min hatî dengê te jî baş e cilê te jî baş e heta min wisa fikirî min got qeyanî belkî tu vî hilbijartina hay bîst û sêya de belkî tu aday maday yani ev satiniyorum ya me dixwast ez bibim aday lê xalo û apo problemê wê yekî heye zanî yani wextekî hin kesa dixwastin me bikin namzet hevalê tiştê bin bibore qesûrê nenêre hevala divnîsiya deng baş nîne ew deng ji telefonê wan ji şebekeye deng anha süper e eştera bêjim de tu yalî da pisporî rênas jî hat em wî jî bînin em wî jî bînin xêratina wî jî bikin rênas jan xêrat bi İbrahim'in Spas mamoste silav rêz bot te bû kekê rêber gelek spas ez zanim rêber nexweş bû vê heftê tu çawa rewşa te kêfa te em başin îdare dikin mamoste rêber nexweş bû û digot netirse ez ê çalapîka ne em dikin çalapîka ser zik stranekî bidin gotin lê berî wî ka dibêjin ya av ya piçûka nizam gilî ya mezina nizam çi
ام گلی بری بدن ته هم گلی خو بیجه هم جی هم تو بری گیش کسترانک پیش کشب که بری گیش که چه دی ریبر ما من خو هاویت آواسار نه تنی ریبر ما برای که ریبر حس که بردوام که نکی لبرانه کی باری که آستنگی از چاره سر کن تبه باشه زنی ریبر یعنی میری روزی و خرمی گرانه یعنی ریبر اول دوره سلام مقول الدولة حميد تماشوان اول ريناز شي اول إيرفان جي لپشته بله راستی جی از گلکی نخواش بوم لی چه یعنی نخواشی برنامه همه دیسا جی همه به هفره برنامه که ایشالله حتیش دستی مور همه برنامه که خواهش چه بکن یکم درباسی بتره گلک لی تو لی از همه پر حنکا بکن ویواره همه حنکا بکن نه اوا 17 دقیقه بند دادم مگو خیلی پوشمان بو یعنی بلکه همه رناز بس از بیجم کور از باورم وسپی نمیجا صبح رابوی مرا تیرد کد بیجا برنامه دست بنا کور از این برنامه ایواری خادی مرا از باورم سری نشونه یعنی خودی علاجی از دماغ آنها علاجی کردانه میشه وان درمانا جی نورمالنده قدخه ها یعنی پشتی 7 روشون قدخه شی اف چه پروبلم بود تو چما نخاشخانه یوسا تعذیق کرده بود چی بود؟ ایرو نبمیسه یعنی درمان تشنابه دکرم که رسترانک پیشکش کم امجینه که خو حاضر بکن أخللو دلال دار ربنا راقيلو دلامش بيا امارا باقم ربنا خد رايلو چقاز ترسيه ایرو دلامش بيا امارا باقم ربنا خد رابيا بيا من آني فرال دمي حتى مالا لسري دوز دريا از معلومه خود دا جبتم گودینا قرقلا باشوتی مدی حرمتکی بود که شهر دا خاکی در گوشن لاو الملاب کولو سیست سردستا براو انجلی بحر دستال چوکا قد لسیق گریه از اشیاء مگو خوانگا من ارزانم چه قومی چه جریه قالوا برای قوات سرم معلومه خده بلکه رب عالم الدنیا نه سر دار برو چگره سر چیا خدا بلکه کلا خود جمال ندایم بنگه ندایم راجری فرمان سر تورنان و عجیبان بان جنبیا از چما در حبس بازی دیتنا بیای مارا باقی قربه از چما در حوش الله و شویشه مبالا قضای جنازه هر چار برای من خملات بخونه سوار بسنگیا هر چی بیای مارا باقی مربنه کو گردن کو پشتنه کو مانا بره واندانا دوله حبسا سینو کلتوین کل داغه بکو کسم لنا افگردیای از نمیهنم از شفایا امالا بابه خطور کرا خدرا او معقول از نمیهنم لدنیا ای جانه اشترا گوب چلاپی کا بجی از کارم یعنی هر خود
yani karık ne başı le hazarab çalapik adamı. Renaz can saat kaç yani tu ne bejî ez jî zanim temaşevan jî zane helbette çalapîka jî bêjî tu ji hêlîna dengbêja ji hêlîna strana û stranbêjayê yani niha ez dixwazim wan mijara hinek em dayînin ser masa emeliyatê yani niha helbet em kesa piçûk nabînin her kesek jiyanê de qedera xwe dijî lê niha gelek hunermendê me hene bawer bike jiyana xwe da hela nedîtine dengbêj dîwanê de ça rûndinê ça distirên yani tu vê çandê tê loma jî tu tenê bilorînî jî stran e ewa stran e bilorînî yani nestirê jî saeta te xweş tu ser serê min hatî Cavê min hiç bu yuvan axaftinê te gerim niha ez parî xwe de ketme şifiye. Na ez wek te derewa nakim kuro tu rabîn di mêja sibê jî kuro tu rojî jî bigirî tu kuro derewa te mala xwe xerab kirî qet tu yê lê hez nakî ji dibê canê qurbana dengê te tu ça xaş dibêjî Bi şeref niha hevalê Rênas em hinek dine asayî qisûrê nenêre. Yani carna hinekî wekî ku te got erê em sat bûn bila kes neşaş fem neke qisûrê yani her dengbêja re hurmeta min heye. Lê carna hinekî mesela em hinek çînin ser weşanê mecbûrin pêşkêşvanin keve destê min yani dest xime bixenqîn lê serê xwe hekîmin ay canê hatî yani ne yani te hinek tek yani o serê xwe hekîmin singê xwe dixim halbûkî nav ne raste. yani wek evkê dibêjî ne rehmel anê be yani ez dibêjim ez hinga te temaşe dikim dibêjim kura rêbet kira tu çi qas derewa dikî lê gotinê min gir rast bûn ji ber ku ez yani tu zanî ez te jî hez dikim malbata we hemî qedrê wan ba min yani xizmetek mezin çanda Kurdî rakirin loma ez hêvîdarim bêzanîn Rênas can Mamoste. çavê min tu her derî bedew dibî kur ev çi yek tu çi dixwî çi vedixwî çi probleme Vallahi ne zaman mamoste. Spas dil dixwaze tabii her dem rem be û ciwan bimîne spas dikim bo wî fikra te xweş. Saeta we xweş mamoste ez rûpela te jî web televizyon pîroz dikim Berbank TV ji te re jî serkeftin gelek spas û kêfxweşim ku îro te gazî me kir û her wakekê rêbera tevê bernamê bûn silav û rêz ji bo te ji bo kekê rêber bo kesên me temaşe dikin serê bernamê de hinekî em ciyê ku tê zane hinekî derê wî nehat girtinê ji ber wî me hinekî astengî kişan por nevî çima pisîk were derî de diketinin dur çi dibû derê wekê qeraz ye ez çûm dawê de gir spas dikim kêfxweşin ku bi we re jî û demekî dirêj e jî ji xwe her dem jî avakirina dengê rojê da jî destpêkê de jî wisa me hevdû nas kir lê dûrî wa û em bûn wek malbat kêfxweşin îro ji mêvanê te ne silav rêz bo te û hemû temaşevan serserê min hatibî Rênas jî helbet taybet namzetekî pêşerojê rast jî yani bibe bikeve rêza ewan hunermendên klasîk ji ber ku yani pesnî wî nadim yani dil û can dibêjim dişopînim ji ber ku ne tenê deng xaşî yani şahî dewatên gelek ew derbas dike ez dibînim tam kurdewarî û ew wî de yani rihiyeta wî de folklore heylo yani reqosekî Rênas dike ew serê xwe hunerek yani qet stranbêjî nîbêjî hema ew serê xwe jî hunerek e Rênas katı ihtiyaciyet te jî pesên dayînê tune mera stranek wî dengê xwe xweş ve pêşkêş bike ji em hinekî biaxivin hinekî spas mamoste yani ez ciwanim ji bo min gotinê te jî êkekê rêber jî
تایبەتی ji bo me kesên ku dengbêj ji xwe bingeh jî ecibandina wan û ji bo me serkeftinekî mezin e. Ez spas dikim ji bo wana xatinê te. Gelek spas. Te got folklor mamosteyê folklorê jî li vire biborî nexisîne. Elê rêber, elê. Em jî stranekî cara bêjin mamosteyem, stranek Amedê bêjin, wele nastînin bêjin. Wele nastînim, bîle nastînim, wele nastînim, zeman va, wele nastînim, bîle nastînim, wele nastînim, zeman xirabo, wele nastînim, bîle nastînim, wele nastînim, begê qulpeyo, sedûsî swar, kiriye zevteyo, kekim zavaye xweyê hespeyo, wele nastînim, bîle nastînim, wele nastînim, zeman xirabo, wele nastînim, bîle nastînim, wele nastînim, zeman xirabo. Wele nastînim, bîle nastînim, wele nastînim, begê farqînê, sedûsî swar, kiriye têrînê, kekim zavaye xweyê mehînê, wele nastînim, bîle nastînim, wele nastînim, zeman va, wele nastînim, bîle nastînim, wele nastînim, zeman xirabo. Wele nastînim, bîle nastînim, wele nastînim, begê hecroyê, sedûsî swar, derketin ji royê, kekim zavaye birin ser şoyê, sedûsî swar, derketin ji royê, kekim zavaye birin ser şoyê, wele nastînim, bîle nastînim, wele nastînim, zeman va, wele nastînim, bîle nastînim, wele nastînim, zeman xirabo. Vay saata te xweş, vay saat xweş. Yani begî hazroy kesî nastîne. Yani demek ki xazı bistîne hey. Belê hema hinek nava bêjin bira temaşevanê me nexeydin taybet Recai Aslan serserê min serçavê min hatibe mizgefta Saint Avold ez bawerim Fransayê ne serçavê me serser
naz dikin. ریز و حرمت همه ملارا شیغارا پیرارا ددارا ام بیجن کشارا یعنی او کسین روحانی همیارا ریز و حرمتی ما هیچ برگ خدمت جواتید کن ام یعنی باوری هر کسی ام بیجن هناك باوری دا پیام از شبکم خاضی ها قاس کری نصیبی من لیز ریز و حرمتی من قاسی ریبر یعنی کشکارا هی نیمت آونچ مروان علی عمر صادویان عمر فیزو عمر می دنگ زیرین دنگ ویج هجا مامت بالایف دیلان ماکو حرتم شوپین امپیرس پاست کن اوجی دور سرحات مد راشید یتکی فوزی قلیجه هجا هنرمندی می هجا بمرای اوجی سلاویوی هیورا نجاتی یلماز رشاد فرات سرحات آدار فلمز جان همی سلاویوان هنه سرسری ما سرچاوی ما هاتبن دوغان قصا ام بیجن و بس نم ام قص ناوا و ربا جان Kerem ki. ام دیسا کرم دار بی ام دیسا کدامان وردا دوام بکن ما قوادن قلا او کیش کرده و که تو حیمکی کورته یعنی Benim. از هر کسی همه ورداوی داوی پرسید کم لی از خازی میرو از ام هنه کور سروی مسئله بسکن گورته جارنا جی مناقشه مچه دبن لوما یعنی او دیسکوسیونی کم دکن تشتی هم قصه دکن گورته دنگویج کی yani mesela insan ya galakten karşı vakta distri ha seri dilit edxe ev dengbiş hen kesey ya rudini rojava dibêjin xelasna bi strana pirzanê yan ev yan yek diafirîne nizamçı kîjan dengbiş kîjan yani em nikarin yani tiştekî tam ezbere bêjin gor te dengbiş kî çi mesele çi dengbiş Meri gelek hoş distriyem dibêjin na ya ne dengbiş lev dengbiş kî Hevalê devreş dengbeş teguya afrandin mesela evana hemiya tev de nava hevda vaxtê ku tev anî bearekî ji wî re dengbeş tê gotin yani dengê xweş e wewka civakê nizane em bibêjin stranê wî zef ew nizane ema çawakî tê gotinê li ku hatiye gotinê li ser çi tê gotinê vana nizane lê dengbeş mesela wanê ku temamê tev ya ji hemî em bibêjin ji ewka civakê ji êş û elemê civakê re û ji gelê xwe re vaniya hatiye gotinê li ser şînê wî li ser şahiyê wî li ser dîroka wî li ser her tiştê wî ku hatibe gotinê dengbêj ji vî re û diafirîne tê gotin dengê ji wan re tê gotinê êmirîk destê xwe te ber goy xwe hine kene mesela êvarê Şov TV xeberê çawa sêr ket bê panzêr çawa avê xwe tavêj kever tavêj ne panzêr ewî tê dibêje dengbêjî dibe ez jî dengbêjim ji wî re dengbêj nayê gotinê dengbêj kelimbarekî bi rastî jî gelekî giran e yanî di nav gel de rabûn rûniştandina wî edeba wî folklora wî her tiştî gere di nav da ya tev bizanibe yani watê ku nizanibe ji wî re dengbêj nayê gotinê îca dengbêj em bibêjin mesela derî di welatê me da di Kurdistanê da yani her tişt qedexe bû yani dengbêja rotmiştin vana di civaka da îro belkî em bernamekî çê dikin gişine 20,000 30,000 40,000 belki ew nedişne 40,000 ew ne dê heb di odekî dabûn di ne dê heb di odekî dabû lê ew ne dê heb dikaribû yani wekî bi hezaran ewî wisa ewkekî coşekî moralekî tiştekî wisa ditanê tê lê îro hinê mesela em dertên li pêşiya mesela em bibêjin hinekî dana dengbêjekî çi qasa başî derxe pêşiya hezara kîtlekî derxe pêşiya wî kes go nadê tê ji ber ku çanda xwe hinekî dûr ketine gere li ser dengbêjiyê hinekî were seknandin ji bo dengbêja hinekî tişt were kirinê wekî ku te çat û an hat û wî pirsa ji min pirsî hinekî kilama zaf dizane ji her kesî re dengbêj nayê gotinê dengbêj evê ku viya tev de navberekî da li hev aniye hatiye tev aniye ba hev tu ji wî re dengbêj tê gotinê Bene yani na ez xazim wan gotinê te yên bi vate û xweş tiştekî lê zêde bikim rastî ji ber ku ez ji xwe zeft nakim
نها مثلا بيجن قال لك كسي مد بيجن راست يعني مثلا انترنت نها اvan برنامجنا خير خادين والله بالله والله يعني قال لك كسين كان بيجن ده هنا قوتني زانيارا او كان بمعنى دبيجي هنر نفت يعني بني عردي دا نامينه شاقك دبينه درد كيف جيك دا درد اگر هنر هبسه مثلا و اینترنت آنها بوی او که یعنی تشتی درد یک خادی تالانتن خادی هنرن لی اوان برنامه مثلا سر اینترنتی یا جار نجدهرن هنه کسی اصلا درد خمتینن نزانم تو بیجی خدمتک مزن دکن yani معناوی چی نزانم میری خورا مثلا بیجن چا کی هنه کس بر پیز بر دیویر دسترین yani خورا دستری yani خورا دلورین هلدان هانین یا گلک بیجی خادی لی در کفن الله الله tamam okey ev insana okey yani buna dستری جیه کسی تنگنا که نانه کسی نخو okey ya la denk بیجن ki yani navdar yani بیجن talantek bunu ona raddı ne hakkı yani ببوره نا دماغو ام هناكي تشتام برنامج شيدكين وشان شيدكين هناكي تشتا وقت مجهول دتي راستيه وتو تيني زمان بس اوان تشتا دتي هناكي ملت ياو اف مرفاني چقا قره مزل ديت ياو اف مرفاني چقا برداي مجهول ياو مرفاني چنزام چوان وسانينه بشرف هناكي انسان هنا يعني اگر كنت دست مدابه از دوری وان تيل دكم جيلان انسان زيدت متد بمنا قربانا تدرنه يعني سرنامه دنگبيشا تشتي وصاي خراب دكن یا در تل و در تشتی سای خراب یا تشتیش دوی فهم ناتی تشتیش دوی کنی فهم aynen معنی کی داد کنه در تش خورا دست خود ده برگوی خود پیشیا واناجی نای گرتنه پیشیا ویجی نای گرتنه لی مثلا تشتی کو باشی دکن ایرو هانه وشانه گره اف وشانه تست پیروز دکن اف وشانه ت گله کی خوشن وشانه وساکی هنه مثلا جبوی چانده جبوی هنری تشتی باش دکن مرد وانا تماشا بکن جوان را آلیکار ببه مثلا گله کی جارا ادویشن رجای ما اوه پاروا بکن مرا ببن آلیکار یا زراراوی تنه یعنی ام آماجه خدمتا چاندا کرده نه دبیشن پاروا کن مثلا گله تماشا مانی مطولی تنهیر یعنی بزن مزن میری پاروا کن نه اما تشتی او پاروا ناکن یعنی اوانجی که ماسی دوان تشتا داجه نه تنه دنگ بیجه هنه کی تماشاوان جی اگر کو راستیه ببیجه نه ولی تو دنگ بیجی یا تو هنرمنده کی باشی تو یا هنرمنده کی نباشی یا تو سیاست مداره کی باشی تو سیاست مداره کی نباشی وانا جه بقتی میگیرو اوان تشتیانه خراب جی چینابه وانا یعنی تماشاوان جی گلکی کاریوانه بصاحه یعنی بار لسر ملیوانه اتما وقتی مجردنه مگو جرنا امنا کی تینن ولا هنا كيف خدي كان زار يعني بالك كذا دستم دست فاطمه بركاوي خانقي موسري فاجيرات حاجين مدن تاو فردونا تاشقا باش تبيشي صنابه يعني بله ام belki Renas tişteki bir person em disa stranaki tu çalapika tu mera stranaki peşkeşmik çalapika serzik ama dedgut az serzik varım Dema serzik mera stranaki veji هلاكني جلي برانوار قدشات بشن سندو من كي دلالي كي دليمات يسر بكاني حسن كي فقات ماني فرودني
ديك اختيار اليد قارقات بران بريادي مشارتني قالت مني بابا يا عمري وشتت شصالياتي بدرني بششف اسمامي من تيتاتيني فجوات قدماتني ما قدني انكرني لا وكي محضر فدي صالح صالح وطابي جدري مقلا بابي طايت شماي من آدني وزد جمال الله كيم جحنا ما بوي خدي ونتس بارش كي بارشني ويلي كنه دليات ربنا الدنيا شما اي بناتني جنيد بياد ربنا الدنيا أجي جنماي نتجم أزمناني تاكر رحاني دربوني تشاغي خطا بجم أدربون شو ما تزير مالا شيء محمد قد ندائم توبكير سالة من وقت يوم القمرة بتني تستكي واي صوفيا جديلة متأجر سالة من وقت يوم دريا كم باقي كنت مالاي بابي فكير التاجر يا من سك من دي مالا بابي فسكان يا بنيا مالا متسمج كيف كاربا جديلة مجا فكير مديك نامني دلات مشاكي جران هاتي يا دي ولا مفاج بكل سملي راسي نفتني لنواصل مكير انجي داري كنتي مالي جنارا حنكي خب من واتكير هرشي كسي دردي محبتي دلان صاني يا دي والله مشتاق ما صافي مريدا مسيدك ويلي ما ويلي جنيد بياد ربنا دقايد تلكت وقيدتك وای ساعت خش وای ساعت خش وای ساعت خش يعني تت بالزور ريخوا مقويا بتشلابيكا يا هذا بهم ها امیش گو تو چلاپیکاش بستری تو چلاپیکاش بستری همه دستپیکی دا همه سر خو بیجم تو چلاپیکاش بستری تو گلکی من باشتر بستری ساعت تخش استغفر تو هر هبی الله تم برن اوی کانیا کی تا سر نمیش کریا تم برن سر وی کانیا هانین ها یعنی تو هر هبی گله کس تایبت ترا بیجن تو ساعت تخش تو هر هبی مرانا بیجن ها اتكرم لا كلمة نوي مساعدة يعني کرم که یا پیشکشوان قدیم توی ذاتی کرم که أولا ريناس ترانا تدي دسبيك تاغو باسا باگيتي كير او كتا بيرامن وباسا باگيتي كير او كتا بيرامن روشكي گوندكي كيلاكا گوند توزانن گوند ما چقاسا حنكچيه يكي جو رحمت كريه جام ايور جنازه را چونه سر مزار
جمالی وی گندی و اوی گندی ما اسمام هبن يعني قرآب هبن او هر دو جاء عاجزا هر دو جي او ملا اوی گندی ما بلکه الگند ملاتینو که لی او جي ملا کی او قوي هي ام شونه وسط صار لسر مازلا مدي اكا دجي باريكي اري سلاوي خشمارات بشم منكي او قراتيا وان هي نيسا مدي صار مجهول بون قوتن مازال صار وشات ترقينا ويدخونن لجاوي ملات لحد يا آلاتيك مالاتيك اللامبا بيخستنه مدي جو مختاري جندي جو سيدا جو رحمتي زعج سامسوني حستكر جو قوتيا واسيتا ويا قوتيا وقتی بازور بلا پاکت اکی سامسون دانا برسری من افتاده چاقما قیقا مدی ملا اوی گندیه ما گو ملا سامسون گو دنوا ساعت اکی دا پاکت خلاص کرد داتینن مادم داتینن تنکه کی تتون بلکه چند جامعه جلواره بکشیدن تنکه کتی ناموشه گرده بخون برا از مجله که حوالا دید ماموستا معروف واجب تب برا سلام محیف حوالا بله منه بگوتا تا گو دتو بجمر دتو بج یعنی نه نکاربن یعنی همه به تقایی سلام مش همیه راجعه قصوری لنه بگورن دیساج yazınak nava bejim yeki min gotu bun hemi gotun Mehmet Cantepe Raşit Yetki evana mı gotu bun baverim Ali Karakaya Elif Aker Guhar Mamo Guhar Api Raşit Serserim Serçavimin hatıbı Mamusta Maruf Erol Mohul Serçavimin hatıbı Mayat Bulut Aslan Demir o Yıldırım Nizamna Büyütam Çiğ Sersera Serçavatı ve Dengvej Ameri Entakı Mamusta Amer Serserim Serçavimin Slavi Serserime Renascan her semegiş ki evki ve kısadan eva bibin de tu dxazit işte ki beji bistire yani hemen direkt bistire yani kijan karşı bote ام سترانکی بیزن strane ki beji اما شاید کنج برا ام هر دی Akaftun tu merana gini ki malatene kev نره جو کاون ریز نادم ام جی پچوکن ام خادینه که از ریبر بین آره کی کی پیرات کاره یک جرا سر لامبر هوا خافتن چت بیا داخه اجا از این ریزامن تدی تام از evet کن زیرین از قربان تا دقیق رین از قربان تا دقیق ام سترانه که بین داخازی هم بیشتر سترانه تنبور همین نه تو beji çmez tu beji نه fazla ekmeğini deneyeceği ya Renas بله tamam Kerem kettu bishi fayda ne kelmene nadi sab kelmene ve diye نه هم سه سترانه قبل Kerem سترانه که امام مستعارم تیگرام به جوی بیرتینن rahmetli bre خدای تعالی خدا بر مخشا که جی بهشت به Amin. رابلا امهرین ولاتی خواه جی مسکنی جنبابو کالاتین خواه رابلا امهرین ولاتی خواه جی مسکنی جنبابو کالاتین خواه برین خوشه تب دوست و پسمانین خواه را
rabelahu em herin veylati xwe cimeskeni cembabu kaydanin xwe cimeskeni cembabu kaydanin xwe Velati babu kayna zavşirine Leçip kümde mestimin utenine Velati babu kayna zavşirine Leçip kümde mestimin utenine Ev dilime tevkülü birine Rabelahu emherin veylati xwe cimeskeni cembabu kaydanin xwe birin xweşe tev dostu pesmamin xwe Rabelahu ve hazır kel içindeni Jüvelat şirin tırtınel videni Rabelahu ve hazır kel içindeni Jüvelat şirin tırtınel videni Babu gali metevcuden birini Rabelahu emherin velati xwe cimeskeni cembabu kaydanin xwe mirin xweşe tev dostu pesmamin xwe Veytü her bici, veytü her hebi, veytü her hebi, veytü her hebi vi dengi xıy xaş. Her bir Mahmut As- Sersel bir as- İrfan Cancı desteği şah saz bendemini bağımda şansı. Beli, saata vi xaş. Aslan demir tişteki dinivîs ez dixwazim tiştekî bînim ziman dibêje hevalno dema fitarê nêze lê ez wê jî temaşe dikim fitar bi we xaş e. Yani fitar ez sedî sed bawerim fitar xaş e ji ber heta êvarê birçî zatî fitarê xaş be. Yani em xaş nestirên jî yê xaş be lê xadê qebûl bike yani evê fitarê em perişan kirine rêber ya tam dema siheta weşana medayê خدای روزی آوان جی قبول بکن آمین. یعنی شخواه جی ما چند رو یعنی روزی جی گله کی نما یعنی گله hindikme
ام درکبن فرقتی هوال ریناز ساعتا تاجی خوش و هوال ایرفان جی سپاس و کیک همی تماشاوان ما مگو هوال دوریش استرانه که من اشته از یا ببیشم از پس داخوازه که استرانا تی قرص ايه 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 اما دخاز نینو کرا مثلا قرصی زیده نکاره در که در و از ببیش مثلا بیش یکی کلپی ببیش یک تا چواد نوی بیش کل نه نابه ریبه نه حنکت خوشن یعنی تريد القارسي تاني جرى ورا قلت مثلا ببين ياكي قلتي ببيجا نابا كاوي بيجا قل اوجي صنابا ya zaten قلب جيا قرسي يعني ناصر إدري بريا قرسي بو لي يعني استرانا قرسي تادي قوتني يقدر بك متشقص بحستي خور رحي خوانيز تيجي قالك خوشه يعني تري امش خوش ورا حنايت كان ليه هلا او كذا قال لك كاس رخني او كتكن من تايبت خاصتي يعني figürün müzika azeri yurda karbinim. Çımaz hani. Yekem kala biratiya gellat ki ne? Emu azeriye em karsi tevhev jiyan dikin. Yani mehevka sal stranin hev em bejin raqsin hev dayin stendin millet ek tevhev jiyan kusayda من خاص يعني war حياتا serçebi yani gut ya evveli Renos gelevi istrani ev beji ez no evi ilam gut ez bejim Ez bejim em irod xazın te bejim amustu. ya eğer temizekir dili min khas min navi da gut ne madem hun davejin sermin ka strana kera strana ki منها قهار جيفرديت سترانك رحمت لي بأبي رشيد باسو تنك بيجي نمر سترانك وياز بينو زمان كلام تشتك بيجي ازي ستراني وتخوازم شتا وسبادا جيش بوي سترانا ويبلك يا فلا نبيس نعم يا فلا ستراني الدن نبيسين لياز خازم سترانك أبي رشيد قربانك فخر مضاني سر جيره كيف سر يا فخر مضاني برنجي كذا لكن بنا غوزان كيره خزا خيرا خبيبي مرازارا خبرك خريبات بقطان لكن حبس فخر مضاني رفياو كشيك سلسميرا إذا بياو هابياو سريم قولي سادا قربانو قربانك فخر مضاني ثارمية بيا قربانك فخر مضاني ثارمية شرا سرق لكن شرا ريشي زخزخية خزنا خيرا خالي مرازارا جابك انا بخير يبوطا بقوطانا قد لاكيت الحبسة فخر مضاني دستي صوري جيربيا يبيا سريم قولي سادا مقربانو
madani Çiğze Ve beya kurbanı kapağır madani Çiğze Dedi ve gedelav ki hapsa bakır madani Rumuşya tebi hevalu hogra Dileyze Lavko kurban tuvara kavne gundama Mabravine nemen kurame Nemen kizem Vipaya Serim gori sada Kurbanu Disa ezmu disa tmay Amuramın, amuramın Evçet saleteni itmay Amuramın, hevalamın Evçet saleteni itmay Amuramın, hevalamın Amuramın hevalamın Amuramın beluramın Amuramın temburamın Amuramın beluramın Dostlar saler bamın Amuramın hevalamın Dostlar saler bamın Vekez bigrim ve gazım Teni tüyi teni ezim İşteradıkım gelir gazım Amuramın amuramın Deradıkım gelir gazım Amuramın 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 temburamın Amuramın beluramın Amuramın temburamın Amuramın beluramın Dostlar saler bamın Amuramın evalamın Dostlar saler bamın Ne hatiman ne jîçûî Kes napirse derviş kûî Dost jî tûî yar jî tûî Amuramın amuramın Dost jî tûî yar jî tûî Amuramın 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 temburamın Amuramın 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 beluramın Dostlar saler bamın Amuramın temburamın Dostlar saler bamın De renas çi xerab zindi ancak hukaz nava helemeli da pey dengbêjî nizamçı min daxwaza te xast bînim cî pira tu bela xwe ji min berdî yani tê nava bernamê da dubare bigota berê Edward Süleymanov dibêje her bijîkekê dervêj spaskekê Cesim Qevaxlî serserê min hatibe Leyla Çilderguş pêşkêşvana me a hêja serserê min serçavê min hatibe İsrafîl Mirzoyev serserê min hatibe bela serê min İsrafîl Mirzoyev tu xêr hatibî
سدی و سه هلبستوان هجا سرسری من سرچاوی من هاتبه یا اسرافیل جه آلماتی برادرکی منی گلک از جه حزد کم ریبرت merak kir hemen te çarşafı çi mesele li qas min hazd ki medki qurbana şivana gavana golkvana hema ki hebe dibiş tu qurbana bi tu qurbana bi kuraz belki zikete ter nebe belki çi problem amende beli tiştek yaz bejim tünü em disa hacani ساعتا تخوش تگاوا سترانا آمورا مگو قلب و عجبادن زیده بود در نزان دین ندی نزانم والله yani خوش بود که حوالیم که تماشات کن که خوش بین ساعتا تخوش ویالی دا جی جوه برنامه آمه گله که حوالیم که هاتن ماموسته همو کسین به تماشات کن سلاوی مجیج بوان جبر کو ناخوازن زیده بکه ناوی از که گره برجی و تو ماموسته می مزن جمع نکارن زیده بکه ناوی وقت گفت برنامه یاوی برنامه آمه لی مزن تی نام بده مجبور yani خلقی جا چاوی کال مالام میزد که مزن چی کرو مزن ناتوی ها بني مقام مجهول بو بني عبارة ريناسان مجهول بو بني اسقام مجهول بو كات منا ساكنين اجي شاشمون تو چا ساكني ما جام ده دقيق دريش كم دوينن شدوه هلانك دريش كده اما دما مواشان چتكير تا حرتم بسر رجي از جوالي ولات بصحات بو هيجان سلاوي خوام جيرات شاينن صاحب کلجانه و راستی جی کلجانه جاش خواد کات تگاوت می ناوی حوالا هشمرد یا تا ناوی تگوشته او روشم چید که او جی هات دورا دورش سرحدی گو سرحدی دورش اری از نه برنامه دجمیرید گوت فلان روژی فلان برنامه بیوان روژی هات دورا خواد می دورش سرحدی گو سرحدی دورش یعنی کلجانه سلاوی ما بو ولاد چی yani tuvan rojatini biriyamen tiv biriyateci ne qanabejin hardu mezen qanabejin me beri tedamet şandi me verekri در روزه کیش میوانک خورا او شاندیه لینک شاویتیه او میوان تشیش یکی حوال خورا لینک آویتیه اوشیش لینک آویتیه استن هر سره کتنیشید بنی دا برتی که او بنی اکرانی دا کدی آنها مثلا اما مثلا اکران لحاطریه ایجاد بنی داشی ام ببیشن میوان وقتی ورن لبراز بخویه ایجا او حوال جی استنهر یک چیز سری دوی دا درده الله اوا کی از نیسه جوره دونیستم کس دیگه نکنم حوالی میشید نه فیسبوک دام حوالی جراشان جر لی گریم حوال بیم خیره دبی از شاه تماشات کم مگو کرسی که خورا دانل بر دیواری ترونی گاسی میکنه اره اما گاسی میکنه اوشی لیک شویر آدامه نبشته اوشی چیز بود اره بی حنه اکشی نابه هم اره راو استاجی کن نابه Reber, Raşit yetki dibêje qala birçîbûn etki dibêje mamoste dibêje zikê ve birçî be rojî millet birçî bawerim tiştek wisa dibêje yani em ça bikin yani ew kesên rojî li bir xadê qebûl bikin rojiya wan vay ez îşê me kesîne ketiye hûla yani paşê ji dikarin temaşa bikin yani livra da tiştekî heye rastî ke livra mesela temaşevanê me hevalê me êzdî jî hene êrmenî jî hene elewî jî hene sunî jî hene tev jî hene yani em ji tevara rêz digirin livra ê rojî girin jî hene ê nagirin jî hene nekevin wan tişta yani dema ku tu hinek tiş mijûl de ew ê bibêjin na hevalê hanî ya ji dîn derket ya zev zêde dîndar e yani zanim çiqet ne
نه از شتێک دibêjim yani dibêjim dikarin piştî iftarê re jî temaşe bikin dikarin paşî ve jî temaşe bikin yani problem internet xêra wê ew dikarî paşê jî binêr yani min wa xas dibêjim berê Ana tu mesela tu basa dînê ki dibên ev merfê hani zer fanatik din çiye tu bes nekî ana devaş din derket yani tu hinek tersi qet ne ew qet işê dînê ew ha gere mer ferman bikişîne ser devê xwe ne hemî hürmeta me yani baweriya her kesî re heye ne mi go hürmeta me hemî re işî me bu antide kî rojî girtiye kî ne girtiye kî xwara çawriye kat hingî şerê ew kê dest pê nekirî kat stranekî bêje serçave Gavadin evvelê Ayhan Birêz mamoste Ayhan derî her tim jî ez kilama rastî jî kilama meyrû meyrû dibêjin me tam dest bi kilamê kir gu spas ki me velê serçavê min me tam dest pê kir ew jî got daxwaz zêwî ez ê anha bînim cî berê Ah yar 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 meylu Ere meylu ama şevke bare şirk kendine avra la adman Direjne haberdar bu çay kelamir dineylo haberdar bu dorat yerdeki kendine cema hukuka Meylo marşev yenzam çımavga meluli maden bukhari Demişta khadaya vidari beri khadaya vidivari Debere khadaya viko dişindur ki harami mera Hizeke hukuki bu kala Netfet deberi khadda khuar tekiş khuar te çar te saliye Rabbi belki kada vel dünyayı keve malav yari Meylo kâme destidariye Minani kazakiş bazak bırak khariye Ez rabim deste meyruka xabgirin babim teştat yar dekir beyli sürer farkine Karaca hacı Mısır binani şevdi Lor teka reşutari Meyra Megaz khuni malme Ya limni megaz khuni Eskuhan ya meyra Kaçın dime Ezen telekine bütün çarda sen meyreme akada ben gime Nakaş kanat yar bekir tez bir kürüm aklımı Aklımı be Fadime Ah yar 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 meylu Gel dira estemere mumtimiyen erkek gava ezmir meze vesiyet ki belki mezarını çek serra geter çiyanı kevre raşta bana serra beri bana belki evden gemele şav ayana beri bana verme beri kelek ve beden geçinge saatle topaziye meyluka mara derba nasri position ka khat kelama bakhine belki Rabbi alem eş boy khatri ve hadud la qibram belki رحقت كذا قالب مبكي شافي مبكي بلكي كذا شافي متوضع شمي قابر من علم الميواز خوني معلم يا علمني يا ميواز خوني أسخوان يا ميواز كاتني
ازم دلت جناب تو چارتا بسر میگه ما خدا بنگی نه نقاش خانت یار بکر دست برین کنی ماخلمه عقلمنه به خودی من آی آی دنگی ساعت خود وای ساعت خاش مدنگی بری وای ساعت خاش حتی خیلی باش ساعت خاش تو بلکی روزی 15 جار استرانا میروم را بیجی دیس از لیتیر نافما gelek sağ ol spas kim çave mani ve roji yaki bunu geriya bu tarataş yaşış bu گوستانا میرو بیشتر نگوت کرو ترتشش برا قربانا میرو بری vallahi bunu geriya bu tıbbi evle bir baş ve mu saat şenda da bu saat bu hatta ama 15 saniye deri dedi me abi dereng de ben bu nan درک بری ریبر ریبر gelek spas hani evvala belki navi ve navi süre ne yarın le تنابی اولی معروف گود vallahi nav peşkeşvan tuy ev kari mani yani ev نفسه تو دو بیجی چما نابی هنکا دو بی هنکا نابیجی لا والله ناوي حميجي سر شعبي مسر سر امرأة لي ام جارنا فصات دي ام حناك تلش بركو صميميتيا ماجي قالك بتراجي بحوالي الريناس راجي حوالي الريناس جارنا كنا از پیام واتساپ دا جيرات شين ناوي جالي از جارنا جيرات واتساپ دا شين کاب سکن یعنی اوانک دبی اوک نه دزیکا ون هفرا بین من چد مثلا ده میرانی بیجویشه خطي نعم صح نادي خواجه افراد بيشه دوما اون دکنه نه يعني هذه زعفرنية زعلي صجرنا برنامج ده مثلا تدري حقت شيء جاب حسك جانا حتى صبي عند ابراهيم شوته مثلا ريناس صعب برنامج ده وصف فرمية تاريخ فرمية يو باري اره كان لا ده دم يا اره 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 اري والله ریناس جان تو گلک سا اوک تنبل رونشتی هلا که هلا اري كلام رسترانک خوش مرا بیجه که ریبر ناسینه خواهده دست آجاد که به تنگاسی است گاته چما دویجی تسی که هم ناو هفته سینا دیجا برسب ده ماموسته چه برسب اره ده بیجه جان چه قاشه زاv yani rasmi چه قاس شرمی یعنی نه اصانمون چه هفراده نویسن belki emali ماموسته دیجی چما دیجی eyvallah تسی ازل چما دیجی سدی سد yani der hakkımında tuştadı növisin ama çi ساعتاته خوش که ریبر de kerem ki la نه کاری اف بیجن ادنگ بیجی strana kem ji strana botan بیجن kesedim söylüyor. Geçidini soruyorsun. Geçidini sor yazı meşyateş meşyakazi Geçidini sor yazı meşyateş meşyakazi Kavlimin uyaramın kenatı bir sor yazı قولي منو بيارا من كلاهوتي بسوريا زي
لوکو وری مالامیه ریکو وری مالامیه لوکو وری مالامیه ریکو وری مالامیه مخوشت تونه که تبقى بخلولا خویه مخوشت تونه که تبقى بخلولا خویه سیدینی سوریازی مشیاتش مشیا خازی کتی دینی سوریازی مشیاتش مشیا خازی قولی منو بیارامن کلاهاتی بسوریازی قولی منو بیارامن کلاهاتی بسوریازی مال چونه بدری قاچی ام چونه بدری خاچی مال چونه بدری قاچی ام چونه بدری خاچی بوتقت قادمان چه بردای بخولنجه بوتقت قادمان چه بردای بخولنجه کتی دینه سوریازه مشیاتش مشیا خازه کتی دینه بسوریازه مشیاتش مشیا خازه قولی منو بیارامن کلاهاتی بسوریازه قولی منو بیارامن کلاهاتی بسوریازه ساعت خوش به اول رناس وای هر هبی ساعت خوش ساعت خوش دست ایفان جان لیسانس دەدیت gelek کەسا ji bo te tiştê gelek xweş dinivîsîn yek jî Reşad Firat dibêje wexta ku derê bû wexta Rênas di stirê bi strana xwe ve jî jiyan dike rast dibêje yani ew zatî stran ew e stran ew e Êra jiyan mesela niha weşana zindî yalikî wir dixwînî yalikî eva mesela ez strana xwe ve nikarim bijîm xwe rast û çep û dikevim navê rêber tu dibînî ne fehm dikî yani tê serê te ji carna lê tu rind lê xelas dikî ez te temaşe dikim yani carna strana tiştê ku şaş dibê ez tînim ez ziman erdibê mala na carna strana nivî da deyî an dibêjî mêvanê min hat bira bê mêvanê te tu strana xwe bêjî ez bawerim wî alî da ez hinekî ecemî miloma ne na hinekî mêvan hene mesela mêvanê ana samîmî jî hene mesela zêde bi evra samîmî jî û ê ku sa taze meriv ev naskiriye jî heye lê tedî hinekî li ba me hene mesela miletê me meriv xuyê wî nizane yani bidî seknandin ew ê bi xey de ji ber wî qasî ez wisa nadime seknandin belê dibirim ez dîsa xazim ça dibêje dîsa em hinekî dîsa hene mijarekî em têda ser me daxivîn em dîsa wiya hinekî Rênas can ez dixwazim taybet Rênas pirskim ji ber ku bêken ciddî bernama min ciddî kiro wek henek menek dikim ama tu na dibêje portekal sen orada kal na ew ka sekna Rênas yan jî wek Rênas
راستشی معرف پیرا ریز دگره جبر که حولدانه که هنری کن yani mesela bejin müzikal tiştekit kin ya na me qala disavan ve şani internet etkir برايمن دعوة ما كثيرة belki şaş tefhem kirin yani taybet ez bixuji rez digirim ev kesin denk bej hünermen ya merik mesela qat alakavi tişteki müzikal tünne led gazı bistiri yani ev tiştehe yani loma navi xuj daydını denk bej filan kes denk bej bevan kes jiber ki kedavi tünne ket tünü, emek tünü, xebat tünü. Mesela amureki lenakı, mıkam, ritim, tişteki nizanı, denk, ton nizanı, xura xazı bistiri, evci yani bu vi dengbeji tişteki haşajı wan dengbeja haşajı ve beşi, ev beşeki gellek giranı nava ev keda, nava hünera kurdi da nava hünera kurdi da xinci kurda kesin kar yani dengbeji ki. Ev tişteki beradaydı beni yani de biz xraz haylo bkin tamam ev. Merif peva gellek rahatsızdı be. Loma az xu ayı vek renas dibinim gellek saak dibim yani de bizim qanabe tişt yeçebin. Sübeyt karı dengbeji bistri. Le ya heri دلخوازی چانده yani دلخوازی چانده benge haviya hüneri çeydi. Mesele ev. Yani merik benge havitunu ev gorvi düstrani ev ki xora düstrani rahmeti Hüseyin'u yani Resu yani Şakır'u ezber kiri ya düstre de beş tamam edi az dengbeş çip berad karı çibeş dengbeş filan kes xalas. Naha tu taybet bu peşaroji bu cuvana mesela çin yerini tehane ve alida çıt kari beji. مامۆستا ڕاستی لەمبەرێ و هەردیا ji ber ku her du jî wan hem dengbêj hunermend û emr jî gelekî emr jî mezin di nav da kedekî mezin heye û her wiha kekê rêber ji malbata dengbêja bingehekî xwezayî pêra çêbûye ew ê derec wî alî da şexsekî wî ye û tu jî mamostê me bi sala kedekî mezin salên dirêj didî cem wê rastî pir behsa dengbêjkirinê yani behsa dengbêja ji bo min diveke masî ji ber ku em hê destpêka hunerê yani erê rastek ka 20 sal ez nava karê muzîkê de cî digirim lê ez 20 sal ez fena ez ana vî mehê jî gava ez stranekî dengbêjî godarî dikim ez dibînim ki ku ez teze li serê rê me hatime teze destpêkê ji ber ku stranekî ez ana dixwazim yani kekê rêbera jî parve dikim yekjara stranekî ser dixebitin dibêjim ez vêm ca godarî bike li dengê mirûdinê an jî gotinên ku fehm nakin hinekî ku ew fehm dike jê dipirsim kesê dinê dipirsim ez dinêrim ki ku stranekî dengbêjî bi serê xwe hunerekî pir mezin e ez gava ku ez dixwazim wî stranê fêr bim stranê fêr dibim ez stranê dibêjim paşê vedgerim stranê dîsa godarî dikim ez dinêrim min di nava wî beşekî da tek cîkî gotinekî tê gotin ama bi çar renga sê renga gotin tê ziman tiştekî ye lê bi sê renga tê gotin em bên ez çawa dikim ez gava ne li ser nefikirim baş xwe perwerde nekim ez tenê rengek wî bikartînim em bên kilama şebabê teyîd vê heyfa me tê wî heyfê ketiye destê şindûqê mêra bû pê gunda mesela wî rûyê sorgulî em bên ku ez bêjim mesela ez yekî tenê bikar bînim ça dibe di heva min hinda kir nifşê nû jî ku li dû me werin ji min godarî bikin ça dibe ew ê jî wî yekî jî bikar neynin dengbêjî xilas dengbêjî karekî pir
از ستران دعوتا ایدیج مرا بیا وک اوک از کارم روی دا چار پیش هفت سترانا هم بم و هرم دعوتی دا بیجم دنگ بیجی از شش ماه سترانه که گوداریت کم از کم ناکم نابه yani dengbêjî karekî pir em dibêjin tenê bi zimantînin lê wisanîn ez ana çar pênc hev stran ez mixwe fêr kiriye ez berkî bêjim jî berkî bi kar bînim jî gelek kesên ku ana bi kar tînin wek wan bînim ama dîsa newêrim ez ditirsim ji ber ku dengbêjê nû jî ez dengbêjê berê jî godarî dikim mamoste wan her du daha bastanin hinekî dengbêj hinekî jî gora xwe ra jî dibêjin gotina jî em bên him jî melodî jî gora xwe ra hinekî ew dikin ew hinekî bi min rihetiye yanî a rastî stran kîjan dibe birav ve beşek jî te got gotinê wê baş gotinê wê rastî gotinê wê ku resetîr orijinalîtî hatiye çêkirinê ew wîsakî bi kar were eger ku tu gotin bi gora xwe re gotina çê bikî bi gora xwe re melodiyê çê bikî ew huner nine bi min ew dibe çi ha hinek hene rast çê dikin yanî hunerekî baş didinê ama tu stranê gor xwe re çêkî tu diçî rihetiyê te hinekî hene stranekî hunermend hene stranekî dengbêjî dibêje ku dikeve tengasiyê diçe melodîkî dinê pir tîz jî pir bilind dibêje ama wê derê astengî tune pêşiya te ti rihetî pêşiya te azad e ama ku tu melodiyê û gotina wek hev bêjî ew zehmet e ew huner e ez tiştê ku dibînim di dengbêjî ji bo min ez pir dixwazim dengbêjî bêjim lê li ser dixebitim înşallah daxwaziya min herî mezin ku ez bikarim li hemberê gel zêde jî nebe bikarbim deh hev stranên dengbêjî bêjim yani hemû jiyana xwe de ku ez bikarbim ji bo min serkeftinekê wek te got mamoste berkî dirêj bû û nifşên nû ji bo me jî derbas dibe em her dem ser viyan nîqaş dikin berkî gel wî alê de jî rihetsiz jî dibe divê her dem aynî tişt ama rastî ji ber ku ew peyva ku şaş bi kar tê anîn 25 milyon 30 milyon hatiye temaşekirinê 33 milyon tê temaşekirinê gotina ku şaş hatiye evkirin divê çi mi do dîsa yek derket pêşiya min te dî dibêjî divê dest radmûsim te keçikî radmûsim eger gava ku tiş nizanbî biborînin berkî perî ew ve jî ama tiştek bê ahlaqî dertê dûr da divê radmîzm yani bû çi gava bû çi çixwaş hev te dî tiştek bû gotina radmûsim bû tiştekî dinê aynî wisa gotiye 33 milyon hatiye temaşekirinê eger ku em seviya naxwin mamostê wek we hunermendên Kurd rewşenbîr li ser vîya naxwin demên nifşên nû perwerde ji wan ew ê bigirin ew êkê masîv ya were me dirêj kir biborînin mamoste eger be Na te rin kir dirêj kir tema gelek pêwîst erî belkî temaşevanê me dixwazin xwe ra strana gudar kin nizam çi lê ev tiştana lazim in bên qisedanê wexta em van tişta rexne dikin şaş neyfhem kirin em navê da pesnê xwe nadin em jî şaşiya ewan şaşiyana em jî dikin lê em dixwazin biraz şaşî nebin yani mesela tenê dengbêjînî stranê daweta ya mêrik dibêje xazib bêj mesela dibêje wê rojê min stran got min xwe şaş kir ew hat bîriya min û min birî paşê jî min hanî ziman dixwazib bêje mexelê pezê mazo dibêje pezê lazo kuro laz gelekê milletekê tu wî milletî jî dikî pez dikî dewar dikî nizam bizin he Hatta Trabzon'un ev. yani dibêje dixwazib bêje min mal da hiştî beşîka xwe kirîne dibêje min mal da hiştî pişîka xwe nizam çi yani ev tiştana rexne nekin le em rexne nekin le yani hinek bira rexne bikin yani em nekin okey rêber kerem ki birayê min kerem tu sebra te nayê Bu rahat emin ha.
سر چاوا دور زود آتی ته دور زاتی یا تیله دور یا کی ساعت و خوش و راستی از گوتاری کردن جی گله که هستیم قاسی گلک 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 حوال ریناس نه وقتی خوش کردن تدی خود جارنا ام مثلا به حتی سبیشی نشون دادن جارنا گله کسا جارا چی بیم خود داشتونه تلفن برگوی نه لی مثلا ریناس از دبینم هنه که تشتی که آنی زمان از ویات ریناس دا دبینم کلام زب لی کولین دیگه بجی یعنی مثلا هم ببین کلام فولکلوری جی وقت بید بیوان کلام گلری فولکلوری دما کتبه از دیتن هر مثلا زب لی کولین دیگه یعنی ناخوازه همه اوصاد درکه و همه استرانی بستره و ببیجه دوی ناوبری داشی قلیبه که نو آمده دیگه قلیبه که نو آمده دیگه لسروی قلیبی جی مثلا دسته هفستران گلری لپای هفت وک پوتپوری یه گوتن ایجا اوانا مثلا ریناس راستیشی گلکی هم ببیشن تشتی که قاسه که من زانه بیه هم جیره بونه آلی کار تشتی که حوالی دنا زانه بونه فلان او تخوزه یعنی وان تشتی همی فهم اوصان نخوزه تشتی که خراب چی که در خورده اما گوتن چوانه گوتن شاشه اوا چیه تشتیوی زبل کولین بکه ایجا حوجه مثلا دوان سترانا دا تنی و آنها بس کر ندنگ بیشیه جلو برکشی فولکلور جی ادب جی جی روخوانی مجی هبون مثلا از ویاز دکارم ببیشن گلکی کدو امگا چی روخوانیت مجی همه وانی کو چی روخوان دگوتن لی از دیسا جی حنکه که ناو داده کم دی حنک ناو نه مجبورم یعنی روزه یکی البامه هبو جا بجناوی 2 متره جورتر بود جیروک دگو هی جیرانا گنده میش تنه بو الکتریک تنه بو جیروک دگو جا خود زانه پوزیوی جا بو هف قاسا کس نویر بود بری یعنی لبری تشتاکی بگو تا افصار بینتنگ جدوی ویجی تشنه داد تفهم کریم همون که دارم حبال ببان حاضر بودن خیلی بشکر خودو حبال بودن تبا چوشه دستی که ها بشکه ولی که لما تشتاکی فهم ندیرجیش مرا وصا خوش داتا لی بايدا احيال كو انا اف تكنيك انا هب يا معرفت كار بود گرام بكرا چدگو يعني ديو حفسري شوي دا دي شوجن دستي دا بيات الپشتاوي بيه او خشت که و نزانم چه راستیش آنها اوان چیرو که هانجی ته وکی سترانا جلو برکشی كابسة تبو هوالا كما تقول سقسات كالا كي بوده نه حوجه در نماز زندی دانه نه حوجه اول دورش اسپاس بویت مثلا بویت جی راستی جی اوان وشان گله که خوشن یعنی ایرو اف آفافتنه هانه هم چه قاسه حنک دناو داخل جی هنکی تشته راستی اوشی هیه یعنی اوان ام چاندو هنر خود دم گره لازم هم خودی در کرد جبرگو از ویاد بشم دنگبیجی بر راستی سازیت مل دنگبیجی خودی در نکردنه نل دنگبیجی خودی در کردنه نل دنگبیجی خودی در کردنه دنگبیجی چاندو هنرا کردایه دنگبیجی دیرکوا کردایه دنگبیجی ام ببیجن ایروهانه ام نبیجن بلا مثلا نه فولکلور ام ببین نه بلا وان عربیکس نه پوپ و نه رپ و روک و بلا واناجی هبه لی چند رسن چیه چند راستی چیه دنگبیجیه ایرو ام ببین مثلا هنه که چیه مال دنگبیجا آواد کن اما نوی دا دنگبیج تنه هری تمالا دنگبیج آواد کریه اما دنگبیج تیدا تنه مالا دنگبیج آواد کریه ساعت دو نیوه شوه دو نیوه شوه فرانسای آوروپای چارو نیوه شوه ترکا بود میریک لمت جرات بیم ترکود بیاد مالا دنگبیج آداد خبتم کاریش مرا کلامه بیشی yani evvelci dengbeş mesela dumala dengbeş ada belki emhne ki hanek tiştad beşin dengbeş leser vantışta gere veresek namdan ilo de şevadat be de şevburkadat be de şevadat be embe beşin de festivaladat be de hanek ciyadat be marif de kare yani çand defa beş defa çand defa dengbeş derxim ya ez ne dengbeşim estranı dengbeş ad beşin ez ne dengbeş
من تو وقتکی نگوت از دنگ بیشم شو از دنگ بیش نینم شی از ببیشم ال دنگ بیش عقارت کم یعنی دنگ بیش او بون جیوار حتان یا سبه کلام دگوت جار هب یک کلام اکی ساعت خلاص ناله انا ما مسته بني دنگبيش امري انتقي جرنا كلام توي هي يا كلام توي بلكي ساعات 3-4 ساعات جرى مساكر يعني ابارتلي نبه 4 ساعات دبي يا كلام من لو ما نفيسا ويسر اكراني گرتي تو ببيني تايبت من گرتي خنجوي گليتا شكر دبرم ببخشين درباستر بز بيردكم دنگبيش زيver Hozan Ziver Mardinli yani Tunastki Ziver serserimin hatıbı Emin Kaya Besna Rus Efendi Binici u yekji hikmeti kumaçıya carek disamın dit derbasu hikmet xeyr hatıbı serserimin hatıbı heval ekmeği heja ile me bir kır mıkabın u nahaji disa keki sebri mamusta sebri agri serserimin hatıbı ben hevidar nemüj rojaki evan هنرمند دنگبیج گران بها یک و یکم سروان اکرانا ببینن yani uyarı da giredim yani ev ki giredim ki meyvana kıraya yaptım. اول دستا konsantre مخراجر Kerem bu bak şimdi. reklam serbest ya na Serbest. ha reklam serbest است بیشی در ما من دنگ روشه دا میوان میشی ماموسته کازو همه حجی و بتوی کاوس ملانیه ملت بلد Ebse yani yekem çıma evke evder askeriya Rumi ya sakıbıt. Yani eğer tiştekiyse evke hep ya ne afişata ke çekir ça hazır bu. Na yekil bamet çe gunda kileka gundi ne ja bostan abit ya zebeş kilo falan. Evet. Ja çe Kurevi berberxoye u yeki dinişi berxevi lüvedere caş kurey xarad ve kurulav ne az çime falancı dezene ha ne kep ne bostani diz ev ya mali in insan Detmera strana gibi bırak temaşa ben acizlerim. Dezene Nevroza Kabsa sıbıyem bernama tedkarın bir bilet temaşa yapkin. Na, işte zaten. Denemeze konser ıssa belki yani Avrupa'yı bir düşüt sesi de oyru bir bilet avi. A insanı me yani hizmet edibi Berlingi on ab tilyak pelinak ne acibin parvenak ya. Na, خود زمان evinen. تو en هنرمند süper jibine en هنرمند süper jibine dere ev yek dertet ve zorla bine ev zarat balaband Arabin yani zorla bine jil Google bimni senet tu zamana gidatne ya balband jil Google bimni sen tu zamana gidatne ha arıyor de Nevroza fermi yeka tesbiki yekemin da de notu yeka da apri pekçi spor saloniye bavemin duy Nevrozi da fermi ev tevle bu serçavemin apri Muhammed Beyru xeyr hatıbı. serçava ija duy Reber hayran ata bibakşin sen kurban ata tu Arabi zani az baverim. Hevalek denivisi si peyam nevisi tiştekştün tani Arabi az çağ bıxunum na. Vallahi az Ne ta Arabi zanı bu? mebira kiriye motorra Natı çıkaz günekari zanı. Birakirin laf güne. Ja bavemin duy Nevrozi da evi kilamane Zeynep'e ha Zeynep'e kul desteği davet etke ve hundur evi kilame gotiye Zeynep beşe. Şefik ezi dakhazata binimci Şefik ne xeyid bela serimin.
زینب زینب دبهای اما زینب 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 تخزم زرازر زینب 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 دبهای اما زینب 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 تخزم زرازر زینب زینب جمال امیران دبهای اما زینب دلالم جمال امیران دخزم زرازر زینب صورت سور دادر دیران دبهای اما زینب صورت سور دادر دیران دخزم زرازر زینب 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 دبهای اما زینب 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 تخزم زرازر زینب لمن لولو قالو لمن لولو قالو لمن لولو قالو کجیار شکالو لمن لولو قالو لمن لولو قالو لمن لولو قالو کجیار شکالو کالو hiske lo kotyo hiske Derya kaloni iske kotyor şekalo Kalo hiske lo kotyo hiske Derya kaloni iske kotyor şekalo Lemmene lo 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 lemmene lo lo kalo Lemmene lo 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 kotyor şekalo Galil bertevdege, kutyol bertevdege, meşagir bidorege, var girjendege. Galil bertevdege, kutyol bertevdege, meşagir bidorege, var girjendege. Lemmene lo 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 lo, lemmene lo lo kalo, lemmene lo lo lo, kutyol şekalo, lemmene lo lo lo. وای هر بجی ساعتا تخش به چاواکی من ایرو ام بجن پرسونلین یانجی پیشکشوانین دنگ روژه کمپله هلدان هانین ور yani ev hemi peşkeşvan u evken televizyon edin o şükür giverin yani spas wan ra tiştekî baş hediye diyeme ve giş kabinin vir yani vir ediyeme berbank TV da kom bibin yani evan televizyon ve emi yani ez gaz dedim ki biraz herkes karı rebe şaş amnek u yekşi Zeynep Cager kardeş takım digutun imajı kardeş TV yani Zeynep evke strana meyru texasti mi got Zeynep tu dereng keti valla tu dereng hati
yek jî ez tiştek bala min kişan gelek ser ekranê jî hîşt Aslan Demir tiştekî dibêje ez dixwazî müsaade ez bersivayî bidim. Estağfurullah, estağfurullah. Yekem dibêje çim kerem هێتا دەست بی نەکرێمەژ نوویسێ دی ئەس خواستم ڕاستی سەر وی هەنێکی نیقاشم چێ بک کەرەمکە مامۆستا erê مانا dibêje کەرەم tu bêjî yan ez devam bikim. گوت کەرەمکە سەر وی خوازنێکی نیقاش چێکی کەرەمکە Tamam dibêje çima her kesî pêşnava xwe xistiye hozan nizamçı û dibe mamoste. Na du tiştê tevlihevin yani Aslan Demir. Tam bersiv bidim. Sıre çima berî çima serê min keçe ve ez jî bêjim. Çima ez jî bêjim. Derku bernavê min, pêşnavê min Ozan pê vaye, Ozantî têra ye. Ez dikarim sernavê te jî bersiv bidim, dikarim bersiv bidim. Kerem, sana Na du tiştê tevlihevin. Mesela Avrupî yan jî Amerîkî em bêjin kalkê xwe re bile dibêje hey Tom, Bill navê wan hil dide. Jack nabêje dede, kalo, pîrê, bavo, xalo, apo nabêje nav. Lê rojhilata navîn da em bêjin ewkekê de yani edetek, xalo, apo. Tenê Kurda da nîne. Türka da jî sayî, Araba da jî sayî, Farisa da jî sayî, Ermeniya da jî sayî, yani sayî. Ser wê evkê em bêjin mamoste, peyva mamoste. Na êdî yani ez mesela. Ez mamoste mi? Lê mesela xortek dibêje mamoste. Mena wê ew ki nikarin navê min hilde. Min ra bêje hey derwêş. Tiştek şaşe. Bêje nava hunerê da wê qada hunermendiyê da bêje xalo, apo ew jî ne baş e. Dibe tiştek hinek jî ewk wekî jiyana yani wê qadî da nab her neyse ez dirêj nekim. Mesela aynı tişt Azeriya da dibêje rêber muallim. Yani mamoste. Muallim, meallim Erebî da. Em bêjin Tirka da dibêje rêber hocam. Hürmet eva hürmet tiştek şaşnîne. Ne ku ew kesa mamosteyê. Gelek kes viya rexnetkin. Lê ew tiştekî mecburî bêjî mamoste. Lê hozan dengbêj em van tişta rexnetkin. Ya rêber ne di ser xwe rêber tek navekî wê ye. Rêber kîjan rêber? Loma danî hozan rêber. Yani wekî din mesela ez bi xwe ez gelek bi wê peyvê ve şerm dikim min wisa anos bikin bile yani bawer bikin xwîdan ser min ra davêje. Ez stranek xwe da min goke ku ez hozanim heya ji wê gotinê dibêjim ez şerm dikim. Ez xulamê hozana dengbêja loma du tiştê hev cuda bûn min xast Aslan Demir bersiva wisa bidim kerem ki rêna stet tiştek dixwast bigota berî rêber hela tu bêj nahêl tu îfada xwe raketi rêber keremkê ez de rêber de müsaade date nana keremkê tu kerem ez ya nana rica dikim. Spas dikim. Niha ev dema ku mil welat ve zev zêde dirêj nekim şwa tewan anî zaman me kasetekî me albûmekî me hate çêkirin. Li wê derê min tenê rêber gotibû. Yani nav rêber. Lê piştî ku kaset wextê hate derxistin midî li berê hatiye nivîsandin dengbêj rêber. Yani YouTube'ê de hûn dikarin bivnîsin bibînin yani dengbêj rêber hatiye nivîsandin. Dengbêj rêber wextê hate nivîsandin kasetê dî bela biye her tiş bela biye ji min re gotin min ku ya eva tiştekî şaş ez ne dengbêjim. Lê ew sêzde kilamê ku min tê de gotiye jî sêzde kilam jî dengbêjî ye ama ez ne dengbêjim eva barekî giran e. Yani min stranê dengbêja gotiye lê ez ne dengbêjim. Min got ewî dengbêjî ez qebûl nakim yani ez dîsa ji dengbêja re jî bêhurmetî bibe. Piştî ku ez hatime Avrupayê rêber bû. Yani tenê rêber bi kar dabî. Em hata Avrupayê demam çû şevek ya çûn televizyonê çûn cîkî heval paşnav, pêşnav ya ortenav ya heval rêber
قربان ریبر نه یا اوزان ریبر دنگبیش ریبر چه ریبر yani net خلاص نبودم گویی دنگبیشی امرات که اوزان پاری کی حفیف تمینه yani پاری حفیف تمینه بلا اوزانتی بلا ادی مدی او بو ادی و ساحت ناس کرن یانا نکو yani از ببیشم از هوزان جی وقت دنگبیشی تی او کرن نه هوزانم نه جی دنگبیشم از ریبر yani تنه ناویم ریبر دوی شکلیه لیاویشی پیرا کرن بدی ما چو هم نکارم در ریبر افشتا یعنی هلبر رخنه سریه وقتنینه yani mesela ای وقت her hal hozanın ناوی مره هبوش بر وی قاسی من گو yani من دا فهم کرم چما نه yani ای وقت yani helbet hozanın dengvejin yani ev رخنانه bu ev ki hene kesin ki ya kurut ayıp şermi yani tahtı helat nizanım yani em vantışta per rexnet ki ez baverim ez lisanek nava bejim Şevket Taylan serserimi serçavemin atıbı Ömür Doğan serçavemin atıbı Hozan Ekrem serserimin atıbı Gotiye ez ozanım ozan ez Ekrem gelek hazkim gelek li hazkim Ekrem Hozanı dilimini Hozanı dilimini yani Ekrem var ya ozan carna berxu bu carna ozan berxu ozan var baş yana var sakin ya sakin yani berxu linet kir mgot kurotu beran yani berxşi yani ya 14 sal bu ozan berxu bu kurum gu berx de kavr be berah be hawjit nizam hawjit şu mal falan dostaki me az navine bejim ja Hünermend Dilovan Slavi me bouji kurut gut ez vinastkim nasnakim eva 20 sal hala 65 sali ne bu şey ses ما درفتی حواله ریناز چی خوار تصویر ننه Renas kerem ki bre ناس نعطاه خوش راستی شپای و هر دیجی تشتین که مجید خواست بین زمان و هانی زمان و خاطرنا ماموسته جبو اوزانتی جبو ماموستتی جی اینی و سجبر که ناو یعنی جبو حرمت مجبور ناو اکیده ده پیشی ابیالی ماموسته راسته لی از دخوازم یعنی جوا بپرسم کسی تماشا کنجی yani rexne ki mezin servi aliye ez bixwe jiyana xwe de ez nikarim navê kesên ji min mezintir nikarim navê bidim. Ya ez gere bim kekî ya jî em bên biranja wî çi be gora wî re navekî bêjim lê ez yanî nikarim. Zaroktiya xwe heya niha her dem ji mezina re nikarim navê wan bêjim. Hinekî li welat jî heye em bên welat navdayîn پر جمع جی وقت فرانسا کجی ها یعنی نگوتنه یعنی بگنده مده پروی ناوی هفدو دیدن یعنی نه ای پاری عمری مزن نه دیده هم بین کسی ناوان دا 10 سال ها بجی ناو دیدن جویشون دا ناو یا خالو یا آپون از تشتاکی دینی ما مستمس کتوستا کمگو از خازن بپرسن جاره که حواله که موسان نقاش کرد پیوه که وی مجاره ما مستطیه yani bebek xweş go eger gava ku em viya mamoste her kesî ra bê mamoste em naveroka mamostetiyê vala dikin. Îca mamoste li kurma mamoste esas kîne yani tiştê herî xeterî viya bala min dikîne em tev mamoste ji min ra jî divê ez mamoste ninim ez hê şagirtî jî nizanim ama ji min re jî ciwan dibêjin mala wan baş hirmetê lê rastî naveroka mamostetiyê bi destê me tê valakirinê ew çareser be parî zehmetê dixwazin viya çawa çareser be yani ew ê ha berdewam bike ji ber ku nîqaş ew ê berdewam bikin îrfan ses geliyor saz ben Renas Renas Kerem Keremdar bir kavak
rahmeti aram dibêjî ya şev çû ma tu êdî hew têlo ka tu dev ji mamoste mamostetiyê berde tu stranek xweş pê ji bira ew ki sar nebe bira govend sar nebe govend erê bira govend de bêjin min negotiye got tu zanî çi dixwazî bêje tamam stranekî xwe em bêjine her dem me stranê kesindinê got em stranekî bêjin keke rêber jî hezkek hanê gula min rêber tu dixwînî ne Aslan Demir dibêje bo rêber nîbûn أبالي يا راحت به زلنا دا مسار باش ورا راحت به يعني أو نت hevalê Aslan Ayhan'la her jî demirin أصلا li yek demirê hinekî eşkek ji demirê hinekî ha ew em bêjin هاري هاري kelem kirêne ser Disa ve bungul Disa rengdan bal bahçem Disa ve bungul Disa rengdan rengi rengin Disa ve bungul Ev gülgülümün nine Ev bal bağımın nine Ev gülgülümün nine Ev bal bağımın nine Bu çen saçılması Gülam idi şinine Gülam idi şinine Oy kani gulamı Oy xlas buji yanamı Oy hadav ya amrin Oy kani gulamın Oy xlas buji yanamın Oy hadav ya amrimin Disa ve bungul Disa rengdan destüçiya Disa ve bungul Disa rengdan rengi rengin Disa ve bungul Ev gülgülümün nine Ev bal bağımın nine Ev gülgülümün nine Bal bağımın nine Bu çen saçılması Gülam idi şinine Gülam idi şinine Oy kani gulamı Oy xlas buji yanamın
اوی یا امین اوی کانی بلا من اوی خلاص بوجی yanam oy hatav ya amrin ساعت خوش ریناس جان ساعت خوش ساعت خوش تو هر هبی Fatma تو هر هبی سترانجی سر خریبی کسین کو پناور بونه گولا مجی ولات میه ام سروی مچکریه ستران گوتل موزیک آمه ساعت خوش abi hene ساعتا ام سر راستی ساعتای خوش زانی حوالی دورش جرات تدید سری برنامه دا ام قریبه کی تینم الی یا ای که هرتم لسر وش ام که ازم از خوال ادویم ریناس اویسترانانی بینم ایدی آنها دا گوهرینن یعنی کپن بس هرتم اویسترانانی تینم راستی گلک خوش گویت گله خوش استرانانی الی اوا دستی استران خانجی ساعتا گلک خوش بجی خریبی بوی دی بوی پرچک جیانا مه ام نکارم بگیر قدر ما دا او یکه بو ادمالی داجی خریبم جارنا الی توریست ریبر جان ka qed sarnek hemen tayrenas hemen tuji hemen stranek her دورش عبدی بدأنا ay biji دلال واي دلال دلال واي دلال دلال واي دلال دلال واي دلال واي دلال والذميم 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 بلال دوريشو دوريش دلي مسوار بندري مال باب مقيار دوريش دلي مربدي سوار بندري مال باب مقيار ودي خرابك دستي مشاكل جغاري في جنا حاتم وشوينا لبانا خالي ملكة جنارا خبرين بخير جمراتاني دقول لي مور فريقي تنزاني دوري شيد لي تبر بمال اوه قوي چاوه ببینا نیتابیا در بارانه شسترا خالی نکو والزمین 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 بلال و دلالو دلال مواي دلال 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 واي دلال والثمين 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 مال دوريشو دوريشو لا ورما لا باب من بابي دوريشو برخو ورما لا باب من كركر بميواني
ازش دورش دل فرزان گلابه سوری خودستانی وزش دورش دل فراش جیب کنیا سوار سربرانی گاوا کاله بابه متیرا دایگا مکوته لیله بار پره کانیا سوار سربرانی ازب به خود شمان ملاوه خلقیم شمو داری ببارا بگرا خواری شول نانیم والزمین نالو دلالو دلالم وای دلالم وای دلالم وای دلالم وای دلالم وای دلال والزمين نال دويشو دورشو لو نبادني قد نبشيني دورشو برخو نبادني قد نبشيني دورشو برخو حبراني مانا برمشتني قالي بابي متيرا نايكا مسرتنا شوي برشمشتني قابا جامي مبجامي دوريش عبدي كليكاني مراد كتي جمو وكري تمام نصاب حياة بيتني والزمين نالو دلالو ويسعد خش ويسعد خش ويسعد خش يا من نزانه تو ها سر من تو استرانا جي بيجي يا اري والله اما دوريش عبدي بو همي باش ناوي تشي بوري من دوريش سرحد همي تشي وروجه جاني قلت جاني افسترانا ده جاني كل ندمينه ya mgot yani tu çmeo qızlavat ki çay ki bikdem telefon bikez hemen bim yani khazla batay mala bavê min mêvanî nizam min ê tera daynya kulav jî ne lazim êdî tu her hebî Rêbercan Rênascan ez bêjim hûn ser serê min ser çavê min hatin Em dîsa wek Tirkî dibêjin ya bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Em hatin dawiya bernamekî xaş, geş, henek, sohbet, têr çijî. Ez hêvîdarim temaşevanê me jî memnûn bûn yek temaşe kirin, yek başê temaşe bikin. Ez naxwazim hûn gotinê xwe dawiyê bêjin ji ber ku hûn ê daha gelek vir bin. Subê dîsem zatî bahevin dîsem aynî ser bername rêber dîse em ê wir bin ez bêjim hûn ser serê min ser çavê min hatin kê me temaşe kir gelek spas wan ra ez bawerim gotinek wê asa ew tune ne dawî yani dawî hey yana debêj gelek spas dikim her çit welbî bila bibe em çiqasa jî yanî xeynî bername em bi hewra jî wisa samimiyet ya me dîsa jî em ê ya gelek spas dikim ji bo ku te îşevanê em jî ster mêvanê xwe û hevalê Rênas ra jî em bi hevra bername me ji çêkir spas dikim ji bo wî jî ez kêfxweş bûm rastî jî ez gelekî xwedê zane aya oya me bû nexweş bûm di nava ciya da lê anha mesela ez wextê bi xwe daxivim jî xizêna singê min e pê derdixin
Şnab de xaş fikir. Yani mina psika me çaba ve jidsel serpence Ser lemcat keviyeli. برنامه‌ی به گوری مراجی برنامه‌ی راستی جی طالبات خوش بود ساعت تا خوش به Bastkin. و تا پیروز جی دکم Sak İbrahim'in. وشان خوشی چید به و سپاس جبوی تا و جبوی حمی حوالی که حتی نیوی ساعتی پیام جیج مرا شاندن بلکه من ناوی وان یک نگو چیل قصوری بلا ننهرن از حمی جی پیام وان لورد بینم سپاسی جبوی وان دکم Eli. gelek spas dikim ji bo wan jî qisûrekî me jî çêbel qisûrê bila kesek nenherin eger ku me henek jî kiribe belkî em hinekî henekê ku ne ku me hedê xwe ew kiriye hinekî jî ji bo çandê jî em axivî bin amaca me jî ji bo xizmeta çanda Kurd de hinekî dilê me bişewite jem carna belkî tiştê giran jî bibêjin ji ber ku hinekî tiştê şaşîtî tê li ser vî çandî em ji wî qasîn em bên bila van tişta çêne nan ne bo şexsê xwe nînin ji bo wî qasî dikim spas dikim ji te ra jî ji hemî temaşevana ra ji hevalê Rênas hevalê İrfan ra jî gelek spas dikim bimînim xêr û xweşî Rênasjan kerem ki tu jî gotinê xwe bêje em Spas mamoste wek kekere ber yani ziman kêfxweşin ku me gazî me kiriye spas dikim dîsa jî serkeftin ji bo rûpela we televizyona we Berbank TV serkeftin ji bo te mamoste ji bo me jî kêfxweşîkî û bo me serbilindiye ku te gazî me kir kêfxweşî kekere ber çend bername em bevra diçin û alê de dîsa spas dikim kêfxweşim ku bernameyên ha xweş em bevra çê dikin kesê me temaşe kirin rastî gelekî peyamên xweş îro hatin wan pêçîn wanê delal saeta wan xwe spas bo keda wan ku hêstên dilê xwe me ra par vekirin silav û rêz bo hemû kesên temaşe kirin par vekirin peyam şandin sipar rêz bo te jî gelek spas mamoste gelek spas kekere ber û her wiha hevalê me Birahîmê İrfan destî wî sabe îşellah em dîsa jî bernama min jî û her wiha bernama te jî a kekere ber jî من گازی دکره دگو چه زنی یک هم خلاص بکن برکی دریج بهم گازی دکره دگو رناس از کو آماده بوم از خبر بدم تا ورو استگو گازی میکر گو رناس گازی منا که از گازی تکی ما مست مگو مگازی تکر ته هر دم ته برنامه یک ریبه و از مرا جو از خبر دم ته مگو از خیدی ما واتجی خو خیدی چاده جز برویجی ان شاء الله جرنه میمونه inşallah. خاص ما Yani ez were gelek spas dikim helbet na temaşevan şaş fehm dikin hev qas çima spas dikin gelo çi qas îro em bêjin çi heqek dan wan herd hunermenda perê rêya wan em bêjin xercê wan ewkî wan niha sa difikirin temaşevanên hêja em evan qisedanên me henekên me stranên me ev çiqa şaşiyê me hene ewana hemiya me bikin em ê cardin bikin em paşta gav navêjin em ê her zêde bikin ji ber ku em hember helandinê em hember pêşerojên we pêşerojên me yani zarokên me ciwanên me ewanê zimanê xwe bîr kirine ewanê ketine bin bandora ziman û çand û em bêjin jiyana milletên xerîb em bo wan hewl didin yani ew dibêjin kapitalîst modernîte ew gurê harekî me niha dadqurtîne taybet eva destê ciwana dayê destê zaroka da yek zimanê xwe bîr kirine çanda xwe bîr kirine destê wan dayê niha êdî yekî nav da me hez dikin yani hêdî yê me nas dikin yê tên me temaşe dikin me gudar dikin em ê evan hunermendên giranbiha wekî hunermendên milletekî din bin evan kesana bi hezaran dolara ve euro ve nukarî organize bikî bînî arekî em tînin arekî du heb hunermend hatine bûne mêvanê me sibê dîsa sê heb mêvanên sa giranbihayê mêvanê rêber bin ev kesana em hemî dildarê helandina pêşeroja me ne em ê hewl bidin em ê vê sekina xwe ve hember helandinê bisekinin hûn me hez nekin jî rahetsiz bin jî em ê wê hewldanê dabin kerema xwe
Yani en vakas tiştkin hünci hem o tilya xo bilvine, o tilya xo mübarek piroz hem acarı pili evkekin bername me acbinen bibin endam malperin me yani via bavar bikin ne pezi vera ne devari vera ne navi vera dengi vera hebuna vera kise vera malbata vera mirgu zeviyi vera ekini vera tiştek vera zarara xutunu yani حاول بدن ام سبي تنه نبن ام هم هبن بمنن خير وخاشي ذا حيا برنامج دن سلاف وحرمت